Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ocaption yesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke sizokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ongakwenza-ke nje lapho ucindezele ibhathini nje usubscribe nje kubiza imali, kumahhala nje ocaption yesenti elimnyama-ke leli-ke udabulese lona namhlanje. Sengize mchunu-ke usegcine ephumele obala-ke ngezepolitiki-ke laphana-ke njengoba sonke-ke sazi ukuthi uPresident wamabhinca-ke belindele-ke ukuthi-ke atshele amabhinca phela ukuthi-ke avotele bani phakathi-ke kwe-MK-ke ne-IFP. Njengoba sonke sazi amaqembu-ke ala KwaZulu, kodwa ngize mchunu-ke sonke-ke lesikhathi beyithulele-ke akazange asho lutho. Khona-ke into-ke lana-ke engiphathele yona-ke ezishoyo yena-ke ukuthi-ke yena-ke akanandaba-ke napolitiki-ke. Engizocela kuwe laphana ukuthi mase ngikuzwile kuma-comment section-ke ufushe umbono wakho-ke ngalokho daba-ke lolu-ke nje usubscribe nje kubiza imali, kumahhala nje ocaption yesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Ngobo uyibizile workshop eGuguda Mini Park ngeSamatha zonke ibunanana ngizobe ngikhona ngihamba nengqongqoshe wezamaciko. Asinandaba napolitiki thina, sinendaba nomuntu osa isizwe sakhe phambili akithi.